play. To je ta uporniška glazba. Uporniki plešemo seveda. To je to. Kaj su rekli? Radio Žica. Ja itak da. Radio Žica vrti uporniško glazbo. Lopovi. Lopovi! 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 Ja. Samo lopovi se lahko distancirajo od svojih ljudi i naredijo ograje. Samo lopovi rabite ograje pred svojim ljudstvom. Itak. Takšni odgovorni državljani si zaslužijo boljše politike, bolj inteligentne, moralne, odgovorne. Ker so državljani odgovorni in zelo transparentni, kot vidite.
Glejte, državljani, pozdrav vsem, ki protestirate iz Ljubljane. Odgovorni državljani protestirajo proti krivicam. Predsednika tehnične vlade, da pripravimo vse potrebne podlage za prve svobodne, res poštene, demokratične volitve. Še enkrat povem, vlada in politika, ki rabi toliko distanco, ograjo in distanco od svojega ljudstva, ni dobra. Ne more biti vlada. Računajte na odgovorne državljane, seveda, ta država jih ima. Neodgovorno politiko tudi, neodgovorno vlado tudi, ampak odgovorne državljane ima ta država in to je super. To je super. In rabimo politike, ki bodo ponosni na svoje državljane. Rabimo civilno družbo. Rabimo aktivne državljane Slovenije. Rabimo odstop vlade. Takoj. Ja sam i hemeroide u gradu. Okej. Aktivni državljani Slovenije. To je prihodnost. Odgovorni. Zamenjajmo neodgovorne politike, vlado in poskrbimo za svojo državo. Državljani so država. Tukaj ljudje. Ne pa tisti v pisarni. Teh 15-20. Teh 30 000. Don't give up. Fight. Pojemo že. Desetletja nam sporočajo vsi. Brez upora ni napredka. Se čujemo, drage in dragi moji državljani. Bodite aktivni, odgovorni in zdravi. Vlada naj odstopi takoj.